Ukoliko iz Mostara poželite negdje otputovati avionom, to možete samo čarter linijom ili redovnim, ali također čarter letom do Barija ili Napolja. U planu je pokretanje redovne linije za Rim. Potencijali međunarodnog aerodroma su, bar prema procjenama Europske unije, ogromni. Ono što je očekivati, što je ova strategija predložila, to je znači koncesija, strateški partner, izmjena vlasničke strukture, ono što bude odlučivao vlasnik, to će biti sa zračnom lukom Mostar. Uprkos tome što je u proteklih 5 godina promet na ovom aerodromu svake godine povećavan za 100%, dalji napredak ne može biti ostvaren bez ulaganja u razvoj. Na prvom mjestu u infrastrukturu. Aerodrom tako trenutno može primiti 2 aviona, a da bi se napravio prostor za treći, potrebno je uložiti $1.000.000 maraka. Nama je najbitnije proširenje ove terminalne zgrade. Evo sad kad dođu putnici za let, možete vidjeti da je ona dobro skučena i mala. Znači nemamo dovoljno parking pozicija za avione, mi možemo u istom trenutku samo 2 aviona prihvatiti, što je vrlo malo. Iako su u gradskoj upravi svjesni značaja koji ovaj aerodrom ima za cijelu regiju Hercegovine, zbog problema u kojima se grad, većinski vlasnik aerodroma, nalazi, ovo je preduzeće trenutno financijski oslonjeno isključivo na sebe. Naravno, za sve nam je potrebno politička stabilnost, jer mislim da je to najvažnije kada se tiče gospodarstva, ali i sposobnost i odgovornost menadžmenta zračne luke. Na pomen novih i redovnih linija vlasnici turističkih agencija, hotela i restorana u Mostaru i okolini već trljaju ruke. Za razvoj turizma u ovom kraju, kažu, osim blizine autoputa i aerodroma, posebno je bitna blizina Međugorja.